iPhone 15 no tine ang blog khai tongo inge norok ano sungka koi exam hano sungto ta to tani subscriber dongle Hello guys, welcome back to my new vlog. Hanyo halam supro norong no ani ketal vlog go. Inge norok to ani thumbnail title no no Simon thangana nongi comment ni tiyang tini hingga kaisa video khlai kya ong to nong nung nai tabuk ge ang koekta tam sanai comment man kha je ang phone blog khaimani toma phone by blog khai tai ke tamo model buti heke paikha boro paikha amang nongo tini sanan nei separate khai extra khai video khlai kya omon tuye ngai tini hingkang ke iPhone 15 no tine ang blog khai tongo ngai norok ano sungka koi exam hano sungto ta to tani subscriber doble ang nong ni kok no answer nani abo ani kaisa kortei bodan sasine mane responsibility ta angka ang norong tini kaisa kok sana nai mani ga anu borok manai khoroksa amonai ni mungtam jani ang bo Nigeria but ang je bokok sungmani abo ngai tang muitu tongkho ge amni bagang tini obo blog dok khlaikya ge bo anu sungo bo jago phone paikha nang je o blog khaimani phone tamo ni sungo kang ang je blogging khaimani phone gang ka iPhone banyang blog khayo agi rogo ngai to ang Realme by Bokhaika, get Samsung by Bokhaika, Kasarong Samsung by Kaika, Tabung is there, Choli Tongmani, Tabung Nihankai, iPhone by Nokayo Ang, and get ang iPhone Paimani Hinkankai, Kuno online Yonaya Ang, Tam Sana Ustoron Tangi Payo, Melat Mato Paikata Ang, Tam Ningankai, online Bonaima Komodo, but online Yonganka, and it's a trust issue Tongdo, Tam Ninka Asuk. Tam sanai rang kabang no hinsine bile sung karibu sarong ni batam ba am sug rang kabang sung asuk ko khorjo khaimia ge ane kaisa tam sanai abo nung rang phatsa online yo ruine onek no kabang ma nugus tongdo je ongko rang rogriui painai mane online yo nawi rogo hamia sokoi maro scam sokoi maro ge amni bagai ang trust issue tongo kisa online yo hangai ta ge amni bagai sung offline yo no paikha melat matto ago tolanga chujun saimano melat matto ge aro no thangi paikha ga norong a video bor jak tongo do ang blog rojak tongo je ang iPhone paimani dingni blog bori jak tongo ani o jaga ang description no mention khairwana a blog ni link no ge norok aro thangi nai mano ge sung aro thangi nai kha ge price sungkai to baksa jagawo ngangkai online yo ge to waisa wisu off hadok mano ge offer rogo to price to kun jaga milia waisa tabo offline yo gangai kisa komi khaimano ge amti hairok ta ga ang price ngangkai 70 above no ang exact to salia norok saimanam sugang no na extra ka video phone nai ge am sakan paimani cash no paikha ge charger to extra ma payo amo to norok joton saimano charger hangai to extra ma payo ge norok nang model longo phone wirwana tabuk color rok phone wirwa norok to no khonai ko iPhone 15 ge amo to taita mo unboxing khaisina he da khlai sipai jak ge babat ang no video phunung na hanai nei ko mani se ge hi ko iPhone 15 ge norok bo paine no musungui to hangka ang norok no mo suggest khaine baksa to offline bo paine ni saja go baksa angka online di paine saja go mo to jani but angke offline na kha tam ningkai buti rok phaine buti rok mo na mo angkisa trust issue tongo online yo hangke amni bagang offline no thangi nei paikha
sajagi tong hangang kai like share subscribe khainan ta pongdi tai hingke je norok ano sungnam sumani sungdi ang norok no sajak ang norok ongkha mane kaisa special borok no honai norok no tam ninge norok nai no ang monong no phunungna ni mane ani content rong je span nong nang share khainan ni buka phaido jodi norok naya hangkang ka ang bo mane khainan ni buka phaya inge tam ninge norok je ano sungnam sumani sungdi norok nang sajak agibo ang reply rok dinai ang kono amte mane norok kok sungi to hanga saiman mo to hanga bum sanai inge norok ano taitam sungnam sungdi ang extra khai te Q&A video bo khaine question answer ni inge tini blog am sungnong sinai ja tono no hambai inge bye bye